Reka mbasuhuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda umuyobozi ari gushinjwa gukubita umuturage, ubu akaba arembeye mu bitaro. Turabagezaho kandi inkuru igaruka ku mugabo ukurikiranyweho gusambanya umwana bafitanye isano, ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mu mahanga turaza kunyarukira mu gihugu cya Kenya, haravugwa inkuru y'uko abapolisi bari bari mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Haiti bakuyemo akabo karenge, baravuga ko inzara yari igiye kubahitana. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye cyane kuri twe, turagushimira cyane. Ariko tunazirikana mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, mwarakoze cyane guhitamo twebwe. Ariko turanibutse mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Abaturage batuye mu mudugudu wa Rwamiko mu kagari ka Rwimiko mu murenge wa Matyazo mu karere ka Ngororero barashinja umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu wabo gukubita umuturage akamugira intere azira kwiba telefone. Abaturage barimo abo mu muryango wa Ngendahimana Jean Damascene bavuga ko uwo mugabo arembeye mu bitaro bya Kabaya, aho amaze iminsi igera ku 10 arembye, akaba ngo ari muri koma. Umugore we avuga ko ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Rwamiko witwa Uwiringiyimana Patrick yakubise umugabo we, ubu akaba ngo arembye ku buryo ubuzima bwe buri mu kaga. Umuvandimwe wa Ngendahimana Jean Damascene avuga ko ubuzima bw'umuntu wabo buri mu kaga ku buryo ngo ashobora no kwitaba Imana kuko ngo arembye cyane. Aha agira ati aho ari ku Kabaya ntabwo avuga ari muri koma aya masaha. Bamwe mu baturage batangarije Bwiza ko babonye uburyo Ngendahimana yakubiswemo, bakavuga ko Uwiringiyimana Patrick ngo yamukubise atabajwe n'umuyobozi w'umudugudu nyuma y'uko asabwe gutanga telefone umukobwa witwa Mukamana yari yasize iwe mu rugo rwa Ngendahimana kugira ngo bamushyiriremo umuriro. Umwe mu baturage yavuze ko yiboneye ushinzwe umutekano mu mudugudu wabo akubita inkoni enye uwo muturage bashinjaga akwiba telefone. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Matyazo Rutagisha Aimable yemeza ko umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Rwamiko yatawe muri yombi, ndetse akaba ngo afungiye kuri sitasiyo ya Kabaya, akaba harimo gukorwa iperereza n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bijyanye n'uko gukubita uyu muntu kugeza abaye intere n'indembe. Ngibi ibiri kuvugwa muri Ngororero. Twihuse reka twerekeze i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Umugabo wo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza akurikiranweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 9 abereye mubyara we ubwo ngo bari bararanye. Uyu mugabo abajijwe ku by'aya mahano yavuze ko yabitewe n'ubusinzi kuko ngo yari yanyoye inzoga. Uyu mugabo waburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye afite imyaka 25 y'amavuko, mu gihe umwana akekwaho gusambanya afite imyaka 9, akaba asanzwe ngo anamubereye mubyara we.
Iki cyaha kiregwa uyu mugabo cyabereye mu kagari ka Butara mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 ubwo yari yararanye n'uyu mwana ku buriri bumwe. Mu iburanisha ryabereye mu cyumba cy'iburanisha cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye, uregwa yemereye umucamanza ko yakoze iki cyaha, avuga ko yabitewe n'inzoga akaba abisabira imbabazi. Ni mu gihe ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bwaburanaga n'uyu mugabo bwamusabiye gufungwa burundu hashingiwe ku biteganywa n'itegeko. Ingingo ya 4 y'itegeko nimero 69/2019 ryo kuwa 8 Ugushyingo mu mwaka w'2019 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8 mu mwaka w'2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira aba akoze icyaha: iyo ashyize igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana, cyangwa gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, ndetse no gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe ishimishamubiri. Iyo uwabikoze abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Ngibyo ibiri kuvugwa mu karere ka Nyanza. Reka tunyarukire mu mahanga. Turababwira ko abapolisi 18 ba Kenya beguye bari mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Haiti bwiswe MSS. Aba bapolisi beguye ku mirimo yabo bataka kumara igihe badahembwa ndetse no gufatwa nabi. Ibiro ntaramakuru Reuters byanditse ko abo bapolisi 18 barimo abapolisi 5 bakuru batanze amabaruwa asaba kwegura, bakaba barayatanze mu kwezi k'Ukwakira mu Gushyingo muri uyu mwaka 2024 nyuma ayo kubikora mu magambo ariko bagasabwa kubishyira mu nyandiko. Aba bapolisi beguye muri ubwo butumwa bataka kumara igihe kinini badahembwa no gufatwa nabi, gusa ntibarasubizwa niba ubwegure bwabo bwemejwe cyangwa niba bwatewe utwatsi. Umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya IGP Douglas Kanja ku wa 4 w'iki cyumweru yahakanye ibyo kwishyura batinze abo bapolisi, avuga ko mu Kwakira uyu mwaka bari bahawe imishahara yabo yose, gusa bo ngo bakavuga ko baheruka guhembwa muri Nzeri muri uyu mwaka w'2024. IGP Kanja yongeyeho ko muri Haiti ibintu biri kugenda bifata umurongo kuko ngo leta y'icyo gihugu iri gukora ibishoboka byose ngo ikemure ibibazo by'abahazanwe mu butumwa bw'amahoro. Ngayo ngo ko tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutanga igitekerezo cyangwa ukeneye ubuvugizi, ukaba ukeneye ko hari icyo tugufasha ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 7917000822. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.